Reka tubasuhuze kandi tubashimire mu mwese mudahwema kudukurikira. Reka tugaruke n'aya makuru. Tugiye kugaruka ku ndege ya FRDC ihanuwe na M23. Turareba kandi n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka tubanze turebe kuri aya masezerano y'amahoro yari yasinyiwe i Washington DC, hanyuma tuze gukomoza no ku yandi makuru ku kibuga cy'imirwano. N'amasezerano rero y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo yari amaze igihe kinini aganirwaho ndetse ategerejwe. Aya masezerano akaba yashyizweho umukono mu muhango wabereye i Washington DC imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye. We rero tubana, banza ukore subscribe, ukore share, ukore na like kugira ngo tuzajye dukomeza kwibanira umunsi ku wundi. Ku isaha rero y'isa 2:55 z'ijoro mu Rwanda nibwo Trump yagize gutya abwira abakuru b'ibihugu bombi, Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi, ati noneho twashyira umukono ku masezerano. Ni nyuma y'ibiganiro n'imbwirwaruhame zitandukanye zagiye zigaruka ku rugendo rwo gukemura amakimbirane no kwiyemeza kuzashyira mu bikorwa ibikumiye muri ayo masezerano. Mbere y'isinywa ry'amasezerano, Trump yakiriye muri Oval Office mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, bagirana ibiganiro byamaze iminota mike bigaruka ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yagombaga gusinyirwa i Washington DC. Ni ibiganiro byatangiye ahagana ku isaha ya saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Nyuma Kagame Tshisekedi nibwo yakiriwe. Tshisekedi yakiriwe nyuma ya Perezida Kagame hariya muri Oval Office ya Perezida Donald Trump. Muri icyo gihe ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko amasezerano agizwe n'ibyiciro bitatu, harimo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro. Amasezerano y'amahoro n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu no kwihuza cyangwa se integration. Abakuru rero b'ibihugu byombi bakaba babanje kugirana ibiganiro na Trump bari kumwe, birangiye buri umwe ukwe yerekeza aho amasezerano yasinyiwe muri US Institute of Peace, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giharanira amahoro. Trump rero mu by'ukuri yavuze byinshi kuri aya masezerano. Avuga ko muri uyu muhango witabiriwe kandi n'abakuru b'ibihugu barimo Angola Joao Lourenço, William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Mahamadou Ali Yusufu, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya, na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria. Hari kandi Vice Perezida wa Uganda Jessica Alupo. Trump yavuze ko ku bijyanye n'aya masezerano ari umunsi udasanzwe muri Afurika no ku bihugu by'u Rwanda na Congo. Ashimangira ko yagiranye ibiganiro byiza n'abakuru b'ibihugu byombi. Ati ni umunsi mwiza kuri Afurika, ni umunsi mwiza ku isi yose muri rusange no kuri ibi bihugu byombi. Ati uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso no gutangira umwaka mushya w'ituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Trump yakomeje ashimira Perezida Kagame na Tshisekedi kubw'ubushake bwabo mu kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira abayobozi babiri b'abanyamurava. Mu by'ukuri ni abanyamurava, ni abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi wa Congo na Perezida Kagame w'u Rwanda ni abantu beza. Mu ijambo rye Trump yageze aho ngaho aratebya, avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi w'u Rwanda na Congo. Avuga ko ari abantu bakundana, nubwo ngo abantu benshi bashobora kugorwa no kubyemera, ariko ngo ni abantu bakundana. Perezida Kagame rero nawe yagize gutya ahabwa ijambo akurikiye Trump, ashimira abakuru b'ibihugu bitabiriye uyu muhango. Avuga ko bigaragaza urugendo rukomeye cyane rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rube rugeze aho ruri none. Ati ndashimira Perezida Donald Trump, nta muntu wasabye Trump gufata izi nshingano. Akarere kacu ni kari mu tuvugwaho cyane, ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu ku mahoro yahise ayafata. Aya makimbirane amaze imyaka 30. Twabonye ubuhuza butagira ingano, ariko nta na bumwe bwabashije gukemura ibi bibazo. Perezida Kagame yavuze ko Trump yazanye uburyo bushya kandi butanga umusaruro, bwatumye haterwa intambwe, kandi ko atigeze afata uruhande, ahubwo yayoboye urugendo rugana hazaza aho kureba ahashize cyangwa se kureba ahashize, ahubwo agashyiramo imbaraga mu kugira ngo harebwe imbere muri future. Perezida Kagame yavuze ko umuhati wa Trump wanajyanye n'ubushake bw'itsinda rye ririmo Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga, hamwe n'intumwa yihariye ya Trump muri Afurika Masadi Boulos.
ati umusaruro wavuyemo ni uko dufite inzira iharuye neza kurusha izindi twagize. Aya masezerano atanga byose bikenewe mu gukemura aya makimbirane rimwe na rizima. Yavuze ko mu gihe ibintu bitagenda nk'uko byagenwe, inshingano ntabwo zizaba ziri kuri Perezida Trump, ahubwo zizaba ziri ku Banyafurika cyangwa se kuri Perezida w'u Rwanda ndetse n'uwa Congo mu gihe ibintu bitagenda uko byateganyijwe. Ariko yanizeze ko u Rwanda rutazigera runengwa kutubahiriza aya masezerano. Ati u Rwanda ndabizi ntabwo ruzagaragaza intege nke, ibyo ndabibizeza. Inshingano yacu yahoze kandi nuko igihugu cyacu kigira amahoro n'ituze nyuma yo kunyura mu byago bikomeye. Perezida w'u Burundi we yavuze ko uyu munsi utanga icyizere ku baturage bo mu karere k'iburasirazuba bwa Afurika. Ati abagize uruhare muri aya masezerano bose ndabashimira, asaba Imana gukomeza kuyobora abantu bose bazagira uruhare mu kuyashyira mu bikorwa. Ati niyo mpamvu mbasabye mwese gutanga umusanzu wanyu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Mu gihe ku ruhande rwa Kenya, Perezida William Ruto yavuze ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano agerweho, anasaba Trump kugira uruhare mu gukemura amakimbirane akomeje mu gihugu cya Sudani. Mu bandi bitabiriye amasezerano twavugira ko harimo na Perezida wa FIFA Gianni Infantino. Uyu nguyu akaba adasiba muri Amerika, dore ko Amerika yari izakira igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Bikaba rero mu by'ukuri ari ibintu nabyo byagombaga kuba nawe ahibereye. Reka rero tudatinze, reka tunyarukire hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Mu burasirazuba bwa Kongo uyu ni umunsi wa 4 w'imirwano ikomeye irimo guhuza impande, uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa FARDC na coalition yabo. Bityo rero bikaba ari ibintu mu by'ukuri bikomeje kugenda bifata indi ntera. Uyu munsi turimo turabona ko habaye igitero gikomeye cyane, aho ingabo za Kongo ziri kumwe na FDL n'abarundi bagize gutya bagaba igitero gikomeye, bashaka gusenya ibikorwa by'itumanaho hariya muri Kamanyora, nyuma y'uko ejo bagabye igitero ku ishuri hariya muri Kamanyora. Uyu munsi rero bakaba bigabije cyangwa bagabye igitero ku munara utanga itumanaho. Bikaba ari ibintu bikomeye cyane. Reka ariko tutarajya kure twigarukire kuri ya nkuru yacu. Nuko M23 igize gutya ihanura drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH4 y'igisirikare cya FARDC. Bikaba bivuga rero yuko iyi drone yahanuriwe ku musozi wa Ngomo, aho yari yajyanywe no kurasa imbunda nini ya M23 iri hejuru y'uwo musozi. Ni drone amakuru avuga ko yari iturutse i Burundi, ikaba yiyongera ku zindi ebyiri zo muri ubu bwoko bwa CH4 zo mu Bushinwa, nazo zahanuwe mu kwezi gushize. Hagati aho ngaho, uretse iyi drone yagize gutya irahanurwa, M23 ntabwo yoroheye umuntu bita umurundi yapfuye nabi cyane, kuko usibye drone yarashwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yiriwe ibera mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo, yaba kuwa 3 ndetse no kuwa 4, byabaye ngombwa ko M23 ikora operation ya gikomando. Operation ya gikomando yasize yishe ingabo nyinshi z'abarundi. Izi ngabo zari ziriwe zirasana na M23 zikoresheje imbunda ziremereye mu kurasa mu bice bya Kamanyura ndetse na Katogota. Amakuru rero akavuga ko mu masaha y'ijoro abasirikare kabore baba bafitemo M23 bagize bagira gutya batera ibirindiro by'ingabo z'u Burundi byari mu gace ka Ruvungi, bica abasirikare benshi bakoresheje intwaro gakondo. Amakuru akavuga ko usibye abasirikare bishwe, hari n'ababarirwa mu ijana baba barafashwe mpiri. Ingabo z'u Burundi mu kugerageza kwihimura kuwa 4 ziriwe zirasa buhumyi mu bice bitandukanye M23 igenzura, by'umwihariko mu mujyi muto wa Kamanyora. Ibisasu byazo byashenye inzu z'abaturage ndetse bamwe zirabica, mu gihe hari n'abakomeretse. Kuri amakuru akavuga ko imirwano yo kuri uyu wa 4 yigaruriye uduce twa Butuzi na Kahembe. M23 nyine yafashe Butuzi na Kahembe two muri sheferi ya Kaziba, ndetse mu masaha y'umugoroba abarwanyi b'uyu mutwe bari bamaze kugera mu gace ka Nubumbu gaherereye mu birometero bike uvuye mu duce twa Ruvungi na Rubarika. Bikaba bitumye uwo mujinya abarundi babyutse ubu ngubu rwose bakora nabyita iki, nibara bakoze ibara. turi buze kurigaruka mu makuru yacu ataha. Ariko n'ubu ngubu barimo bararasa ibikoresho by'itumanaho, barimo bararasa mu mashuri, barimo bararasa inzu, barimo bararasa ibyo babonye byose. Ni ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba, ni ibintu biteye ubwoba birimo kuba hariya, ntabwo bisanzwe.
umunara wa Vodacom hariya muri Ngomo, Kamanyola, ukaba warashwe ndetse ugira gutya urasenywa, hakoreshejwe ibisasu biremereye cyane. Ibisasu biremereye cyane, ni amafoto ateye ubwoba, ni amashusho adasanzwe. Tekereza gutwika umunara wa Vodacom, ibi ni ibintu biteye ubwoba birimo kugenda biba muri iyi ntambara, ariko byose reka tubisesengure cyangwa reka tubicayure tuze kubibagezaho mu kanya kari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza mudukurikira.